Draga braćo i sestre, neka je nas zdravlje badnje jutro i blagoslov Božji na vas i na sve vaše ukućane. Evo čitamo jutros u Svetom pismu, prvo smo čuli apostola, sad čitamo i Sveto evanđelje po Mateju. U oba ova biblijska odlomka daje nam se velika i značajna pouka. Prvo, apostol Pavle u svojim poslanicama vrlo jasno i precizno razlikuje Božje obećanje i zakon. A onda u ovom evanđelju po Mateju vidimo kako Gospod sve što ima da kaže kazuje u nekim pričama čiji smisao se ispunjava postepeno. Jer kad je riječ o pričama, prvo čujemo njen sadržaj, a potom razmišljajući ili Bogom dobijajući otkrivenje, saznajemo i dublji smisao onoga čega smo čuli. Zato Gospod Carstvo nebesko upoređuje najprije sa zrnom gorušičnim, a onda i sa kvascem. I jedno i drugo zahtijevaju vrijeme i postupak da bi zrno rodilo i razgranalo se drvo od njega, da bi od kvasca naraslo tijesto, da bi se ispekao hljeb. Vidimo u poukama apostola Pavla kako on razlikuje obećanje i zakon. A što znači razlikovanje obećanja i zakona? To znači da nas sveti apostol Pavle podsjeća da sve što dobijamo od Boga, a danas i narednih dana riječ je o konačnom spasenju koje je Gospod pripremio za ljude i koje je čekalo određeno vrijeme. Ova Bogom blagoslovena beba, ovaj bogomladenac čije rođenje čekamo, nije se čekao samo 9 mjeseci. Nego dobro znamo, bar mi koji u crkvu dolazimo, da je obećanje za rođenje spasitelja dato vjekovima prije ovoga blagoslovenoga jutra i ove blagoslovene večeri. Ne 9 mjeseci, nego stotinama pa i preko 1000 godina. I sve se to lijepo uklapa u ovu pouku o zrnu gorušičnom i o kvascu kome treba vremena da sazri. Pa će na drugom mjestu apostol Pavle reći da je zakon, odnosno ona čitava niska zabrana i uputstava šta da radimo, a šta da ne radimo, data kao vaspitač dok ne dođe Hristos. Ali nije Hristos došao, i to je, braćo i sestre, osnovna pouka i jutrošnjega jutra i naše vjere. Nije Hristos došao zato što smo mi bili dobri. Nije Hristos došao našim zaslugama. Niti ćemo se jutros pričestiti našim zaslugama. Niti će nas Bog pomilovati zato što smo mi dobri. Jer ako po tome Gospod bude davao blagoslove, neće ga ni jedan majčin sin niti šćer dobiti. Mi ako krenemo u neki podvig da budemo dobri, mi samo, braćo i sestro, saznajemo koliko nijesmo dobri. Probajte da postite. Probajte Bogu da se pomolite, kao što to mi svi radimo. Svaki naš trud jedino što može pokazati je koliko smo slabi pred Gospodnjim zaslugama. Pa po čemu onda biva spasenje? Pa po Božjoj ljubavi i dobroti. Bog nam ne naplaćuje svoju dobrotu. Aha, postio si 40 dana, evo ti. Nego po njegovoj ljubavi. Jer kad bi bilo po našim zaslugama, niko ništa dobio ne bi. A pošto je po Božjoj ljubavi, svi treba jutros da se nadamo i da blagodarimo Bogu na njegovo. Jer i ovo sad što imamo, ove živote, ova srca, ove nade, ovu ljubav, sve to Bog dao. I zato apostol Pavle jutros u poslanici govori po obećanju Božijem. Znači zato što je rekao da će biti, biva. A ne zato što smo mi nečim to zaslužili. Pa onda dodaje, ako pazite šta priča apostol Pavle, on kao da se sam sa sobom svađa. Kaže, pa je li to znači da onda zakon, da nam ne treba zakon? Pita Pavle i odgovara sam. Pa zakon nam se dodao radi grijeha da nas pričuva. Ko što malo dijete čuvaju vaspitači u školi ili u osnovnoj školi ili u zabavištu, i kao što i mi nekim zapovjestima ponekad izgleda kao da smo strogi prema našoj djeci, a u stvari tim zapovjestima hoćemo da sačuvamo onu prvobitnu ljubav, jer mi bismo djecu
po čitav dan samo grlili i ljubili. Kad smo strogi prema djeci, to je neki dodatak. Ljubav je u osnovi. I zato danas i sutra i preksutra i ove blage dane slavimo Gospodnju ljubav, a to što smo postili, što smo se trudili i što jesmo postili i što jesmo postigli i što nismo postigli, to je iza nas. Nećemo jutros pričati o našim grijesima. Ko se ispovjedio se, ko je postio je. Od danas treba Boga da slavimo, slava na visini Bogu i na zemlji mir i među ljudima dobra volja. Amin. Bože daj. Amin. Господи, помилуj. Господи, помилуj.